Nanti ada pertunjukan di jam 5 sama jam 6. Itu sudah include. Bapak nanti jangan lupa minta kalung guide-nya di atas Pak ya. Oh iya. Di informasi center. Ini sudah saya screenshot. Nanti tunjukkan di kasir, tinggal bayar di atas ya. Boleh diantar sama Bapaknya. Oke. Udah ya? Yuk. Ini ngantri ya? Yes. Yes. Oke. Depan makna. Suka hati pun. Depan. Kurang driver, apa ini? Bisa buka dari luar? Kurang driver. Ya, tunggu. Ayo gas. Lalu ini jalan. Itu barcode yang sudah scan ada ya. Nanti untuk beli tiket depan. Bisa kan? Bukan boleh ya? Bisa. Bisa itu boleh. Gitu. Plaza Bagawan, tempat beli tiket. Kita beli tiket dulu. Baginya bayar di mana? Nanti kesana Pak nih. Iya.
Udah. Scan barcode-nya dulu. Nah, ini. Oke, excuse me. Let me help. Di counter penuh. Iya. Oh, Bapak ikut nganter ya? Ye. Ya, 230. Yuk. Bantuin moto soalnya. Sudah. Bapak, ini tiketnya Ya. sudah dengan komplimen guide. Oh Terima iya. kasih. Oke, makasih. Ya. Oke. And this way. This way. So Justin, kita bagi apa namanya? Ini tiket. So we keep the ticket in the bagi. Kan cek tiket dulu. Iya, Pak. Ya. Shuttle service. Ini shuttle service. Tunggu dulu, tunggu bagi. Nah, ini boleh? Boleh? Duduk saja. Rame Pak, agak lama. Iya, Rame. Oh. grup banyak nih. Oh iya, bus-bus itu ya. Iya. Oh. Mohon maaf nih Pak, agak Iya. telat. Itu. Padat di tengah Pak. Oh, Supirnya juga cuma 3 orang. ya itu tadi ada yang nganggur apa namanya? Gininya. Itu banyak nganggur. Sopirnya ya nggak ada. Ya, udah pulang sebenarnya. Soalnya yang gini malam dikit. Orang-orang nggak mau minggir.
Ya, terima kasih Pak. So when we come back, we will come back with the buggy. Yes. Yeah. Thanks. Justin, okay. So we take picture of this statue. Itu tadi tahu tak yang tiket yang 400K? Nah, Itu kalau kita masuk itu temple. Itu sorry, itu masuk statue. Dalam statue itu ada lift pergi atas sana. Atas ada museum. kenapa mau tunggu 2 jam? Queue lah, banyak orang. Banyak orang. Nah, lagi itu dekat dalam nanti ada satu guide yang akan explain kan. So awak pernah naik tak dulu? Kalau saya setiap bawa customer karena tiket terlalu mahal tidak ada yang naik. Jadi sampai mahal lah. Jadi biasanya sampai sini saja ambil gambar-gambar saja. Oke, mau ambil gambar? Saya tolong. You punya kamera Oh, lebih cantik kan? boleh. Ya suka hati lah. Sini boleh, situ boleh. Sir. Hello. Boleh. Hello. Oke, macam ni. Kurang tak? Oh, sekejap. Sekejap saya. Kurang dekat atau jauh macam tu? Oke. Kurang. Kurang. Oke. Nice. Atau dekat tengah sikit. Atau dekat ini, air. Dengan nah, macam tu, okey. San. Okey. Boleh pos suka hati. Okey. Cantik. Okey, good. Okey. Ya, I took many. Nanti saya ambil banyak, nanti saya send you. Thank you. Oke. Nanti you pilih sendiri mana suka. Can. Sangat banyak. Oke? Kurang dekat, jauh? Oke, nice. You mau lebih dekat atau lebih jauh? Oke. Ya, very good photographer. Oke. Thank you. You want more? Ini. You have look inside? Video saya jalan kaki. Oh, jalan kaki. Oke. Oke. Video saja ya. Oke. Ke sini saja, oke. Terus lepas tu jalan pergi sana, Justin. Dari sini kan. Nanti you pergi itu tulisan in punya. Oke. Nah, nanti kita masuk dalam sana tengok sekejap, baru ini, sudah ya. Oke, sekejap. Ready? Oke.
Mau coba? Nah, tak. Kalau mau coba boleh. Ayo, mau main? Mama nendang. Duduk bagus ya. Oke. Baik. Baik. Kesin? Oke, sudah. Ini yang tadi saya cakap. Itu depan itu ada dua lift kan. Itu untuk naik atas terus di museum. Tapi mesti bayar tiket dekat sana. Itu kalau mau. Kalau mau bayar tiket di sana pun boleh. Tadi boleh beli dekat bawah, boleh dekat sini. Kalau dekat sini beli untuk lift saja. Kalau tak usah. Suka hati you. Tak usah. Oke. Ada apa-apa lagi dekat depan sana itu toilet dengan apa namanya? Tempat untuk beli es krim atau minum macam itu saja. Mau pergi tandas boleh sana.
Kita balik. Tiket lah? Oke. Boleh? Kita pun boleh kan? Nah, ya, sini. Hah? Cukup lah. You mau depan boleh? Atau mana pun boleh? Atau mau pandu? Cukup lah. Cukup. Oke lah. Cukup. Il n'y a pas de place, Relax saja. on est 4. Il n'y a pas de place. Itu dekat bawah ada spot-spot untuk ambil gambar cantik lagi. Ada, masih ada banyak. Nanti saya bagi tahu. Kalau you jalan sendiri, you tak tahu mana yang untuk ambil gambar kan. Nah itu gunanya saya nanti saya bagi tahu. Yang paling best spot untuk ambil gambar. Il m'a dit oui. Il m'a dit oui. Il m'a dit oui. Je lui ai dit qu'on va lui donner un petit tips. Hein? Je vais lui donner un petit tips, il m'a dit oui. T'as dit oui de quoi? Il m'a dit oui, il m'a dit... Il le sait qu'on n'a pas le ticket. T'es en train de nous ficher encore Mais plus. c'est toi, t'aimes trop, franchement, vous aimez trop faire des trucs comme ça. Franchement, je sais pas, vous êtes pas simple. Sérieux, franchement, on n'a pas pris le ticket. On n'a pas pris le ticket. C'est quoi ça? T'es en train de faire des trucs. Moi, j'aime pas ça, ça m'intéresse. Non, tiens, tu lui donneras. Mais je lui donne pas. Ok, ça marche. Mais t'es pas cher? Non, mais à chaque fois, faut faire tout le temps. Viens, on achète le ticket. Tu voulais pas prendre le bus. On achète le ticket, on prend. Franchement, à chaque fois, tout le temps. Cukup kan? Mais j'aime pas ça. Udah tak cukup. T'aimes bien faire. Tu vois, tourner les trucs. Moi, j'aime pas. Ada tadi yang bang begini, ini kecil. Ada. Tapi wah macam ini jauh kan? Ingat kan dari kita start sampai sini jauh lah. Apalagi untuk mama tak oke punya. Saya send you semua. Oke. Ini semua. Nah. Itu yang video ada yang kena saya punya tangan, tapi nanti saya beri edit. Tak apa. Ini yang ini itu ada ya, saya kena punya tangan. Itu nanti saya boleh crop lah. Crop. Nah, kita tak turun bawah sana, tapi kita turun sini. Non, ça y est, on l'a déjà fait. C'était à 5 heures. Oke, saya bagi tahu Justin. Where you go with that big statue? Justin saya bagi tahu yang spot untuk ambil gambar lebih cantik lagi. Ini kawasan luas. Biasa ini untuk acara macam performance show atau wedding atau ada perayaan apa itu dekat sini. Sini bang wedding. Ya, ada yang buat wedding juga, ada yang untuk acara-acara show macam music performance atau apa. Boleh sewa lah. Macam Justin nanti nak kawin, boleh wedding dekat Bali. Cari ke sana. Boleh. Kayu punya. Justin, tengok kiri. Cantik kan? Saya bagi tahu nih di sini. Bukan, sini Justin untuk ambil gambar cantik. Tadi habis dari sana nggak? Iya. Ada tari kecaknya? Di mana? Tari kecaknya di mana ya? Tari kecaknya kan di sana. Di sana. Iya. Tangganya itu. Tapi di sana rame itu tadi nggak tahu. Tapi kayaknya grupnya yang bawa bis-bis itu sih. Acara mereka atau kecak saya kurang tahu. Oh gitu. Ah. Ya udah, makasih. Kalau setahu saya kan amphitheaternya di sini. Tari-tariannya. Biasanya kan di tangganya ini. Ah. Cuman nggak ada. Oh. Ini saya mau menuju ke sana, ke tempat tari-tarian itu. Tapi nggak tahu tari-tarian apa, nggak tahu. Gitu. Oh iya. Ya makasih Mas. Yuk. Coba Mbak tanya petugasnya aja biar jelas ya. Yuk. Sini Justin. Nanti dekat sini saya bagi tahu yang paling best. Kalau Justin tengok ini patung,
apa namanya dekat itu internet, Instagram atau Facebook, sosial media, itu biasa dekat sini. Oh, iya mau ikut sini boleh. Mau dibantuin Pak? Mau join sekalian? Enggak, oke. 1, 2, 3. Justin? Justin? Justin, situ saja. Situ saja. Situ saja. Bergaya macam ini. Ah, oke. Lagi atas tinggi. Ah. 1, 2, and lagi. Ah, oke. Oke, ke atas. Justin, you see first. Oke kan? Lagi satu. Oke. Wait. Wait minute. San, mau different pose? Yes, please. Oke. Oke, San. Next pose? Pos aja saya. Ah. Biasa loh. Tengok sana. Belakang. Oke. Begini. Setengah. No. Back. Your hand. Bertiga. Malaysia. Ini mesti ngapa kacang deh. Ya. Ready? 1, 2, and 3. Macam ni? Oke tak? Mana bilang San? Iya, San. Itu Mandarin toh? Mandarin dia. Oh. Malaysian Chinese. Oh, Malaysia Chinese. Chinese. Oke. Cantik. Oke. Cantik, very Ini nice. ya. Tinggi sekali. Iya. Thank you. Saya Miss Ya, Malaysia. thank you. Oh, Malaysia percaya tak? percaya je. Bu, makasih Bu. Sekarang kemana? Saya tetap lagi ikut dia. Diajak kemana? Dia ajak tetap pergi mana kadang-kadang dibawa saya pergi ke tempat saya pun tak tahu. Asal jangan mojok berdua aja. Berbahaya nanti. Bininya nanti bini garang. Potong-potong itu coba sate nanti. Ya. Badan. Oke. Semangat ya. Bye. Sis. Oke, bye to sis. Bye sis. Bye. Oke. Iya, beautiful lah. Wah, ini. Ya mau pergi toilet? Apa nanti? Tak. Sudah. Kita kesana. Wah, ini banyak cantik-cantik. Oh. Serius, ini sangat oke punya. Ini, wah, ini sangat amazing ya. Saya send you semua. Tak ada yang tak, semua saya send. Wah, cantik-cantik betul. Nak lagi? Tak. Hah? Nanti foto-foto bagi tahu Mak lah. Iya. Tuh. Exit. Oh iya, exit.
Terima kasih. Silakan Yuk. tinggal didorong aja. Oh, dorong. Nggak perlu ada Oke. tiket. Yuk, masih. Thank you. Thank you. So Justin, from here we exit already, and in this area we have some shops and restaurant like this. But we will go to Mama Place, yeah. But before to restaurant to Mama Place, we have amphitheater to see the dancing, so we can visit for a while if you like, or up to you as long as you want. This is all shop and food, drinks as well. Actually, Mama can come, ma. Come. But she do like travel before. Hmm. Huh? Nice, I think so. Can also. You want? Can try lah. Nice as well, yeah. Oh wait, video nice. Oke. Yuk. Yuk cakap nak ambil gambar. Tak. Dekat sini. Nah, ini cantik. Nah, ini cantik nih, cantik. Kejap. Maju sedikit. Maju. Ah, depan sedikit. Depan lagi. Lagi. Ah, oke. Okay. 1, 2, and oke, cantik. Beautiful. Cantik, cantik. Oke, oke. Ini Justin. So here is the amphitheater. You can see the dancing. So, but what time is it now? Huh? They said 6 o'clock and 7 o'clock something. Scan the QR to read the synopsis. You need to scan. I'm not sure. Bring back, how to bring back. That's what I think about. I mean, in the aeroplane can or not? No, With or maybe the small size one. Ukuran kecil mungkin. Karena itu bambu long kan, kayu, bukan bambu kayu. Tapi kalau mau yang size lebih kecil ada juga. Ada juga. Nah, ini las lah. Las dari sini nanti kita panggil shuttle bawa balik kita pergi parking. Boleh. Tadi punya kereta Pak di mana? Dekat bawah. Oh, so kita sekali nanti turun dengan Mama sekali. Iya, Dengan Mama. Iya. Boleh naik nanti- Mama? Boleh. Ini you dapat free apa namanya voucher drink. Oh, drink. Free drink.
Kalau makan bayar. Kalau drink free. Oh, ini ya 2 ya. Refreshment ring ya. Ya minumnya dulu. Nanti ibunya soalnya udah di sana. Oh ya. Yang di pojok bawa kursi roda itu. Oke. Nah. Bisa duduk dulu Pak ya. Nanti Ya. saya antarin ke table. Oh ya, ayo, jumpa mama dulu. Mama dekat sana. I like this place. Yeah, nice. That's why. Oh, look, nice place, right? With the view of the ocean, Kuta, ya. Oh, mama. Mama, Yeni, welcome to Bali. Tadaiko, boring ah, boring. No morning, I play this tutu. It's nice. You see why now I know how to do like Hmm. belly tuck just now. So I do this Wah, nice, Mama. Then I do like this then I do sunlight. Then, Oh, yeah. then I do balik. Nah. I know already. Yeah, Then that's correct one so I save lah. yeah, Save correct. It won't right. But you see one thing I want to ask you is why I got two Oh, this why double, right? Ah, Karena ini Mama yang satu original foto, and then after Mama edit, the photo, the original one still have. So Mama edit one is the copy one, but it's nice. but these two cannot go away. If I want to send the people, I see share. Share can. Okay, I share. Okay. I share. Yeah, what's up? I share back to Mama. Okay. Okay. Caption. Nah, ada tulis, nah. Tulis what? Saya tulis ini tempat lah. Tempat. Ini tempat saya apa kan? Sekejap ya Mama, saya letakin. Sit up there. Sit. Sekejap, saya tulis ini. Ini Mama. Nah, ini sudah here, tulis here. ya. Oke. Wait here lah, here. This one Betul. lah. Okay. Betul. Nanti ada internet connection baru boleh. Okay. Like this, I just already the sunlight. Bright. The bright. Already no change No change. This at first very dark I adjust. Yeah, that's good Mama. Okay, When taking picture need to adjust. Depends of the light ya. Okay. Okay. Wait. This is the view at the Jendela Restoran Bali. It's located at GWK Statue. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Please support my channel by subscribe, like, and comment. Thank you. Bye bye.